ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Автолото бори аввал дар тиражи лотареяи фаврӣ ғолиби аввалини худро муайян кард ки он ҳафтаи як маротиба рӯзҳои шанбе тариқи шабакаи Сафина пешкаши бинандагон ва иштирокчиёни ин бозии бурднок гардонида мешавад. Бахт ки омад кард, он дороиву нодорӣ, сину сол, ҷинсиятро нигоҳ намекунад. Толеи баланди Зайнулло Тоҳиров омад карду ӯ соҳиби тӯҳфаи асосии лотареяи бурдноки фаврӣ 100 000 сомонӣ гардид. قرار شدم باوری هم نبود که ما این لطره برد حاصل میکنم میگم چی میکنم همین رفیق هم راست شدم برای مجبور کرد که گیر خمی سه تا ممکن که خیا که اقبال بیاید خلاصه من هم سه دونه لطره گرفتم خب راست شدم اقبالم بلندی کرد از اون سه دونه یک تاش 100 000 سوم برد کردم من توصیه میتونم همین آدم‌ها که از همین کار آگاه باشن و خریداری کنن شاید که و یا هم اقبالشون بلندی کند که یک مثال 100 000 صاحبی مبلغ شود. то он даме ки пулро ба дасти худ нагирифт, қаҳрамони бурд ба шаффоф будани ин бозӣ он қадар боварӣ надошт. ӯ шоми 6 апрел тариқи телевизиони Сафина бозии бурдноки лотареяи фавриро тамошо мекард ва ҳангоме ки рақамҳо дар экран намудор мешуданд, ҳар лаҳза тапиши дилаш баланд мешуду зуд ба чиптаи худ менигарист. Билохира рақамҳои болои экран бо рақамҳои чиптаи дар даст доштаи Зайнулло Тоҳиров мувофиқ омаду ба дӯстон занг заданро шурӯъ намуд, то аз воқеӣ будани ин бозӣ пурсон шавад. وقتی که رقم یکم برآمد من یک بار خستم و دویمم برآمد سومم برآمد خلاصه آفرین گفتم با مشرب و فاطمه جان بذار که همین چهارم پنجم شنبه که خلاصه همین برآورد که اقبال ما بلندی کرد همین نمره مودا میسر گشت خب باوری هم نکردم که همین ممکن خطا شده باشد. وقتی بعدی چی بود رفتم با رفیق خطیشیشتا مصلحت کردم که نگاه کردن گفتم ای توریه گفتم بعد رفتم بعد طرف دوشنبه با همون اوفیسی همین چیز دیدن برآمدن که من در حقیقت برد حاصل کرده بودم همین مبلغ. маросими супоридани шоҳҷоиза 100 000 сомонӣ ба соҳибаш бо тантана ва дар сатҳи хеле олӣ баргузор гардид. در حقیقت توغری بدست بچه ها همه تانا تکلیف میکنم که با همین مشغول شویم. бояд қайд кард ки ин аввалин бурд аз лотареяи тиражии фаврӣ мебошад ки он ба таври шаффоф ва холисона ҳар ҳафта хуштолеонро муайян мекунад. қаҳрамони бурд аз фазои ободу озод ва осоиштаи тоҷикистони азиз шукргузорӣ намуда ин иқдоми Автолаторо на танҳо барои худ, балки барои тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон иқдоми наҷибе арзёбӣ намуд. Зайнулло Тоҳиров ки соҳиби 7 духтар ва зиёда аз 20 набера мебошад, асосан худ ба таъмини пурраи оилаи хеш машғул аст ва бо ба даст овардани 100 000 сомонӣ акнун ӯ метавонад як қатор мушкилоти рӯзгори хешро ба осонӣ ва бемамоният бартараф созад. пулро дар хонадонам дар من نبیره دارم زن میتیم با نبیره شوهر میتیم با یکم خونه ما ریمون میکنم یکم چی میکنم با شرکت افتالاتور رحمت میگم از اون رحمت که همین خیل بازی ها را تشکیل کرده است و ما وقتش میکشیم و صاحب مبلغ میشیم بگذار دیگر هم همین خیل صاحب مبلغ شوم. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Автолато минбаъд низ ин иқдомро вусъат бахшида ғолибони ояндаро ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе муайян менамояд.